Kāore ngā mana nui o te ture I te whakai ki ngā whakapaia Peter Sharples, hei tāna he kaikiri te ture ki te Māori. Hei tā te tumua ki takirua o te rōpū tōrangapū Māori, me arotake me whakatika hoki te wharepāre mata I te pūnaha whakahaere ture. He hohonu, he whānui te momo kaikiri, ka pāngia ki te Māori nā ngā mana o te ture. Tīmata mai I ngā pirihimana. Koina ata Peter Sharples. Ki te urua nō ia ki te wharepāre mata, ka aro tuatahi ki te whakarurerure I te pūnaha ture. E pāna ki ngā pirihimana, me ngā kōti, me ngā whare here here. I reira, I roti I a rātou kaupapa, e parohakingia tātou te iwi Māori. Ko te kai kōmihana o te hunga pirihimana hoki tētahi kai te whakai, he hapa ki roto I te pūnaha ture. It is fair to say that the current judicial system is not working and government recognises this. Engari, I roto I ana whitu marama ki tēnei tūranga, kaore ia mo te paku kite I te kaikiri ki roto I ana rārangi pirihimana. As Commissioner, I will not tolerate racism within the New Zealand Police. I have not seen racism in the New Zealand Police. Heoi, kai te noho rereke ngā rangahau. Ka whakamaua te Māori e whāwā nui ake ki tō tētahi atu tangata I whakamau mo te henga ōrite. You know, there's a lot of racism within New Zealand and the police aren't exempt from that. Ki roto I te arotake a Sharples me whakakore I te ture hapa toru. Me whakatū whare oranga ake mō ia whare here here. Me whakakore hoki I te rōpū arotake pirihimana, ka whakatū I tētahi kōmihana hou. We can always do better. We have 12,000 people within our organisation. And if anybody has some information or advice that we could do things better, heaven's sake, let me know. Kua takoto ke te mānuka, mā ngā hua o te kōwhiringa pōti tērā e kite, ko wai ka ātano hoki te whakahoki I aua kōrero. Jasmine Pearson, Te Karere.